Kofo ba no wo pool ni nti we nyame amfa fie na ebi obey kogege ne ho ana se eyi oje ne ho na pitiri okohye nsuo na ase na owu a why na okọ blame no wo maame ana asa wo papa ade achi bia yenya asem foforo na ase yete asem foforo e wo social media ensem a eko social media na bi wo ho a na emu erem kakraba Poleeno Multimedia ya fato ho se nyoma bi wo ho a ebeba ni abeka ni a kire ya adwen oso betimi de wadwen kire aba comment section no enya atem didi oso be kire wa adwen na ye nyina nyoma a echi ana se etin enkoyie no ye ntenetene no e wo Ghana ha se na your first time a wo ba ha subscribe to channel no na click the bell notification so na be anytime we drop a video bia no you get it straight and then my co-host YA good boys entertainment musician kese pa enche track banger bi soba but ensema na wo ho ne say UCC UCC ho na strong man bena ewie school UCC students bi amra lectures e course no e no maskepe no maskepe ye na he no mkoye omkoda swimming pool mu ena sebi ade a omo maame anasa omo papa enya no swimming pool nim ena omkoye emunsem no erem ena abeto social media abeto anu so de ye beka ho asem wa chama na boko de na ekoso enema boko story minim say wo hu mahu bi ahefo before we be an the story no link no ebe to video na se na be ya mo pe video no ahwe no na motike akohe video no hu ye na te usen ensem ha ensem bebere so koso a ejen say eni kwan say ekoso sa okay but ebe enya abane sa okay nti BBC na ba wo say enso ye betena se enso ye kire ya adwene ya to asase wo ha ne de na chense enso ye kire ya adwene ye hwe ne de baby a ade ne to no ye de to ye da ne de ato as I say cause minim de nti a e wo say sa ade no esi university fo a mo ye ka say mo ye mature mo nye primary mo nye JHS na mo nye what I say enkra na ye no ne ye kan okay okay say maybe adwusuman for there by JHS for bi so there e by anka mo mpanyimfo a mo de enum se mo de mo adwumu do OGs no mo hwe de mo so mo ye what I say nya bone se obekopu okay pu de ye okay cause me pe pu pa wo say me nim pu a watotom me pe so pa what say ye nyina pe pu ni bi o ye nyina edware bi na okopu a hwe amanfo de omakra ba pu ni ade efe okay what I say but e come here say na say nkofo wi pese omo ye nyoma bi ma e je say pu no kra ampo enya akono kra se obi kra be ko pu ni bibim na akwa say pu a ye adwamanfo what I say is o catch ba kra say mi nkopu a onum say ukomiemia no na say ukoye ni bibi e pu no because of the nkofo yi ayenti okay omo gidin boni ama yen aye pepu no but yen konisa okay what I say wo hwe chese medwene ho amenti ase o pu wo university time I was so call lectures was skip okay wa ko pu osenga force bibia wona bibia wona mere what I say bibia wona mere pu exercise kese pa wo yi atopan free wa pu ne wo what say me say pu no so wo yi atopan free wo no ma e pu ne wo but enkofo impese be ko bibim okay ena mo kwasi asem o mo ko pu ni mu a o mo ko yenti o mfa nche me menim se wo hwe me ya bia beka se ena ya betena na ye keka de ye pena ye nim de ye kana yin but de o mo ye no entwaye what I say what skip class e ko pu wrong time no okay ukoya ade a enkra akrampo yesi no pu na nipa gum amanfo wo ho no e ho na wo ko de oba ho a wo ko fa no okay wo ko fa oba no wo pu ni nti we nyame amfa fie na ebi obey kogege ne ho ana se eyi oje ne ho na pitiri okohye nsuo na ase na owu a why na okọ blame no wo maame ana asa wo papa na okọ blame no so Poleeno wo ye chenso mo ye nyoma bi a ente ase uko asem alright for asem no dey we video na obeti dey kana se ensu a yedware mu a me ne nyina ye kwa ye de kwa ye exercise ana se ye ko training gofo wo mu no na obekọ na sebi obi ene obi ye bibi wo mu a
enso no kra enye ni kan biem na ne enhwe timing no na wo ye na se the Y8 na enso e udo Moscow na nyame amfefi na se bibi kwesi a hwan na ye nsi enu se ni amaha meka ebi ehye obi tirim se ono so kwa akoye bi go asomesi okoye no wa ko ka kire na damfo what did I say na fama enti menyoma bi wo ho a na ye so ye ya ye de we no so ye ato ho na enyoma na atwa ye because say video we na when you try say video no so what you say ebia ada obey papa na no obi ehu but da ko pa be bone no sa da no na ebia oferefo bi hu you say ada obefa ho no unhia waso na da wo but ada ebia watwa bia wo na sisi fo ho e won say aso wanim tatura so konof obi edin sem hunu we e wo pum obi anim se sad na oye no enye wanya de se woye sa but oye emfa se wagimi na oye sa nti obi agimi a oso gimi na wo kwa apia nyansani a wuje nyansafo wujira nchen watwe phone na video e de abetu social media nti social media na aboa yen anase emoaye social media de oka aboa ne emoaye na full topic what you say aboa in ekwan bi so na ekwan bi so yesu yenyusu ni ye what you say but emwa ewom no esen say emboa what you say cause me memories ne mo obia ye ya social media bibia social media make us say kra bia wo de koto no WhatsApp status what you say obi be hu wa download it no so post few minutes bomo na travel on say dem make wan say enti cha obi efum na oye adebone a san kwase asem bi say obi ni obi dane yi na kwa apia watwefo na wo video so de beto social media for them yansan bi anim what you say mo fan che say bi ye kasa sa enya say bi a but ebi obi beka say wonim story nim so wo kan de eye ode but it is our airtime we mu na ebe nyini abaye president ni ayi no university for ya omo we enche omo be kire primary for ni JHS for ade any SHS for ade enkura boni for omo ana ese be kire omo ade UCC so de omo education nti ade kire ho na so but ono oba na be kire ade na se o ka se akura anyi se no anya o pese obonu kunu say new teachers no omo ba so unim omo ayi nse huna ono na di o uni no oba na be kire SHS ni ade a na oye akwa ne yes stubborn kakra bia wo pese wona na toto abunukun cause o kire say o guy but we fit say o na o ye the same thing na o ye nyankopon so de kama no ba bia ho okay what I me ni bia toto da wonu teacher ni aye blows or class blows for blows ti obo me oh no credit Yawa Poleeno Multimedia and some ni go ha na ye de aye sere ne de aye grosso gakra because yentimi stress ye ho bebre sa asem no enye se obeye sa because pu de eye se obekopu me tie me pepu pa swimming de obi onim bi anim say number 1 fish menye hu pu a ana se me hu nsu a na me feel okay na makotom na me jare but osenhafo say bibia onemre your time a yedidi your time a sere nti say wo class na say ade kire ekoso a de nti na so kofa obi ba say yenkopu ana yenkoso me na akopu so a na nyoma akoye wonso nim no so entwe ya na say emwa yen na Poleeno unim aya ito de bia menso metumi tena se na mebusa me say de pu akese a amanfo de bia omugum ni ayi pu bi abeko na echense obi anyina ho a wo hwe nipa na omudware no very necessary dem make what you say yeah cause pu na wo say you what you say obi nipa be tu bi omugina omhwe omudware no obi di nkwasase mo ka chense hey masa yenye saade we wonsuo nim but pu bi wa pu agidin bebere obeko na obi anu ogina ho even so obi senke kra obi anu a ogina ono a o hwe se obe si I quite remember recently na me no bi o pu and then nyame ampatra nka o drone and then so superman na okoyi no nti okwa se na opushi ni se mi ren so na so
sa no oben nipa na obeba mo nti mu nyina mo be struggle be won ho kire ndada ti o so ofa owura nso no na wo hwe na se na o push ne bato sa pepe sa na me nti they all come very necessary yeah poof wono omo jiska omo kona poo nipa mu na say bi omo ye ne sa han nkofo ma but so obi a ye ne sere wo kana oba poo a swimming na be swimming oh yeah poof bi o me ka che say poo side okran fa aduane nko ye say e wo hono ma mbehwe but say wo ye nyoma bu nso what you say e wo so obi gina hono ma obeye what you say obehwe say obi an di nsem hu nso because nso na nye nipa ba akofo na e bedwan mu bia obi su bedware what you say ne ho asane ne say bi mo fa nche ne ho asane na wie na ode agu nso na obi so aba beto na obi aba mini bi wo ye den a pu no de wo ye den aba mini bi ye dwale pu de bia nso ye mini bi. Okay. What you say? Na mo ba na mo be din sem hu we gu ma. Na ya benom. Na say yare. Enti ahefo wo so betimi de wadwen nkyere aba. Den na wo say enkofo na sa nyoma bi sei na sa videos bi sei no. Emetwa ndru social media. Wo betimi de wadwen nkyere aba. Enya atem ne die. Ye nyina ye mmoa na ye build the nation Ghana. What you say? Na emmoa me emmoa onwe emmoa wo fa bi na ye nyina no. Asundwe embra e wo Ghana no. Medine Armstrong Poleeno ade YA na me co-host Good Boy uko Instagram na obo YA Good Boys obo hu no na wako Instagram ho na poleeno_com na wa follow ye se na be anytime be post wo so bia no obenya ne straight yakra mo.